Oh, Hello, boss. Asa naman ka, boss? na ako sa ika-1,000 kapatay. Sige, boss. Kami na ko dyan, boss. Kami. Sige, sige. Dili ako magulat. A few moments later. 991, 992, 993, 994, 996, 997, 998, 999, 1,000. Nganong man akong mangka? Sorry, boss. Ikaw rito katawag na ko. Tol, 095552 na. Asa naman to akong gi-order? Boss, nasa Lazada yan. Gusto na! Wala matagbuang anyo. Asa naman to akong order? Okay, tuwa sila. Bantay lang. Subo naman sa papi. Okay, men. Karon. Magatindan sa ta. X41. Sir! Sir! X42. Sir! Sir! X43. Sir! Sir! X44. Sir! Absent sir! Ginaupo kagabi Si X45. Sir! Present! Papi! Papi! So karon, natay klase karon Papi! malauna. Ayun sa alas 4. Papi! Tuon sa man. Papi! Asiti bang target? Okay, salamat sa tips. Manyanyo. Email. Mao ni inyong first mission. Dapat ma-accomplish ninyo. Sulod sa 30 ka minutos. Agent 44 o 45. Dili na kapitas. Agent 42 o 43. Dili na kapitas. That's clear? Yes, sir! Move! Nabay bus terminal ta. Unsa pa yung gulatan? Run! Where's the target? Sa pamandi ay gisibat na! Kamu na sir? Asa yung target? Wala na! Gibatsi na! Ayun na! Ulit na! 30 minutes lagi ko na sir! Tara, let's go! Kung yan ang level mo, saan yung target? 30 minutes na yung sir na! Gilapas na 1 kilometer! Go! Nasa Lazada yan. Shopee, Go! Shopee! Sa papit! Ala! Email. So karon, magatindan sa ta. Wala nang iyon. Go! Sir! Present! Go! Sige na, sige na! Kamu na sir? Asa yung target?
Visit ni Bang. Go. Oh, ganyan mo. Asa yung target? Lusog ka. 30 minutes rin iminisir. Wala yung yata. Go. 30 minutes lagi ingunin mo sir. Joke na katawa, joke na. Lay. Baby paminawa, kining akong